make iraza kumenera. Nshyiriremo kuri zose. Hello friends and family, mubeze bute? Ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye, nizere yuko mumeze neza. Uwiteka akomeje kubarinda no kubagirira neza. Abatameze neza rero muri mwebwe mukomeze kwihangana, Uwiteka abagirire neza, abiteho muri byose. Uyu munsi rero ku bantu bashyashya no kuri Rede TV show, ngewe nitwa Rede, mbahaye ikaze na karibu kuri Rede TV show. Niba utarakora subscribe please ntibagirwe no gukora subscribe kugira video yose na uploadinze ujye uhita uyibona. Ku bantu bashyashya no haca ama video atandukanye mbere kuko wateka inteko zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye, ama vlogs, story time, imikino n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero ntibagirwe gukora subscribe kugira video yose na uploadinze ujye uhita uyibona. Uyu munsi rero turi mu mpera z'umwaka, ngiye gukora vlog tubane rero muri iyi vlog, ariko ubwo iyi video ni kuyifata 2023, ariko ubwo nzaya uploadinga muri 2024 muri kiriya cyumweru nyine tugiye kujyamo. Tubane rero muri iyi vlog, harabura iminsi mikeya tukinjira mu mwaka wa 2024. Mwese mbifurije kuzagira umwaka mushya muhire, uzababera umwaka mwiza, muzahahe muronke, uzaba umwaka w'amata n'ubuki kuri mwebwe n'abanyu n'abacu twese hamwe. Tubane rero muri vlog. Ubu ngubu ngiye kujya mu isoko Kimironko, hari utuntu duke nshaka kugura, ndaca no muri Simba hose. Rero tubane muri vlog yo mu mpera z'uyu mwaka. Twagiye. Aha rero nari ngeze mu isoko, nari manjije kugura imyembe. None ukuntu imyembe yabonetse wagira ngo ntago yigeze ihenda. Imyembe isigaye yarabonetse iri kuri makeya, kandi imyembe myiza ushaka kandi iryoshye. Aho rero yararimo aragenda andobanuriramo imyiza. Ndibuka mu gihe cyashize ukuntu imyembe yari ihenze, ikiro kimwe cyonyine cy'imyembe kigeze ku 5,000. None ubu ngubu imyembe yarabonetse pe, yarabonetse cyane. Abantu rero mukunda imyembe kurya myinshi itarongera guhenda. Aha rero nari ngiye kugura agapapayi, ariko ubwo nashakaga agapapayi nyine gahiye umuntu yahita akoresha, ariko nahise nkabona, naguze agapapayi kamwe. Aha nari ngiye kugura pome, inyuma ahantu baranguza batagurisha nyine kimwe nk'abandi. Ho pome abayigurisha 400, kandi ahandi mu isoko nyine pome aba ari 500, kuko inyuma ahangaha niho baba baranguriye. Ahangaha rero nari ndimo ndareba utuneke. Ahangaha naho nari ngeze mu mavoka, nindi kureba nabwo utuvoka twenda gushya two kuri bonane muri salade. Aha naho nari ngeze mu magi, yararimo aragenda ndobanurira anshyiriramo amagi, kuko ngiye ntago wampa amagi yanduye, nshaka undobanurire nyine umpa utugi twiza tutariho nyine tutariho amatotoro. Ariko nyine hariho umucuruzi utakwemera kukurobanurira, ariko uyu nguyu we
tumaje kumenyerana ajya ndobanurira. Buriya mu isoko ntago njya ngurira abantu bagiye batandukanye, keretse iyo nsanze wenda hari ikintu uwo nsanzwe ngurira adafite cyangwa icyo afite atari cyiza, ariko ngiye nkunda kugira abantu bamwe nyine mpora ngurira, ntavuga ngo ngenda ngurira uwo mbonye, kuko icyiza cyo kugurira abantu bamwe, iyo ibintu ari bibi arabikubwira, n'iyo ibintu ari byiza arabikubwira, ntabwo akubeshya nyine kubera uba uri umukiriya uhoraho. Aha rero nari ngeze mu mafu, ngiye kugura ifu nyine ivanze y'imvange, baba yavangiyemo nyine zose, ariko hari izaba afite z'imvange, ariko ngewe mba nshaka ko uzimvangira, mbibona ugenda ukora kuri buri fu umvangira. Uretse ko abakobwa banjye igikoma basigaye baracyanze burundu pe, ntabwo bakigikunda. Runa mukuru we n'ubusanzwe ntabwo yari asanzwe agikunda, Ameri ya mutoya we yagikundaga, ariko nawe ndabona biri kugenda byanga, sinzi ukiri kubitera. Nari maze rero nk'icyumweru ntabaho igikoma, nari mvuze noneho reka nongere ngerageze ngura ifu ndebe yuko noneho bamajije kuba bagikumbura. Ese niweho uzisheshereza cyangwa ugura amafu? Niwe byikorera byose ukabyoza? Byikorera ababyizeye. Uretse ko aho wayimereye ntabwo mba numva ari nziza. Niyo mpamvu nari nkoje niba ari wowe uzikorera. Uzikorera rwose muri tekiniki izi ngizi. Ubu rero mbaye nguze nkeya, ibiro 2 ndebe ko bakongera bakagikunda, wenda bakakinywa. Umutantine niwe wari wambujije kuba ndetse kugura indi fu, yuko gisigaye nyine gipfa ubusa abana batakinywa. Aha rero nari ngeze muri Simba, ndi gushakamo fromage isa nk'ikomeye, kuko inyinshi ndi kumva zoroshye, ariko n'ubundi byarangiye mpfuye gutwara iyo mbonye, nta yari ikomeye yari irimo. Fromage yoroshye cyane itarakomera, iba ifite umunyu mwinshi, ariko iyakomeye uba wumva umunyu wagabanutse. Nari nkomeje rero, nari ngiye kugura na mayoneze. N'aha ngaha rero nari ngiye kuhafata ketchup. Nari nkomeje rero, nari ngiye kugura na litiro imwe ya olive oil, niyo ngiyo mfashe nari mpisemo. Aha rero nari ngeze ni mu birungo by'amafu, ni aka kamwe konyine nari ngiye kugura. Muri iyi minsi ndi gupanga kuzabayereka, nkabaha video y'ibirungo bitandukanye byo mu gikoni wagura n'ibiciro byabyo naho bigenda nyine bikoreshwa. Nko ku muntu rero wenda waba utabimenyeye cyane cyangwa ushaka kugura ibirungo bushyashya, ibi ngibi by'amafu, iyo video ndatekereza izamufasha. N'iyi ni cornflour nari nguze. Aha naho rero nari ngiye kugura chips. Nanga nari ngiye kuharebamo udutofe, mfite abakobwa badukunda cyane, utungutu baradukunda cyane,
ariko iyo natuguze nyine ndatubahisha nkagenda mbaha buke buke kuko baturira kutumara kandi ntabwo aba ari byiza ko umwana yarya twinshi. Nari ngiye gufata rero na jamu ya strawberry. Aka kajamu kararyoha ku mugati bya hatari. Aha rero nari ndimo ndareba toothpaste ya Moap ariko nayibuze, iyo nashakaga abakobwa banjye niyo bakoresha, iyo nabonye ni y'imyaka 2 kumanuka kandi nshaka iyo barakoreshanya bose hagati y'imyaka 2 n'5, ariko buriya nzayireba Tedemir kuko niyo bamaze, niho nari nayiguze hano muri Simba aho nari nyubuze. Hello, ndongeye rero ndagarutse uyu munsi, noneho turi le 31, turi ku cyumweru, tugiye kurangiza umwaka wa 2023, ariko ngiye kurangiriza mu rusengero. Ubu ngubu nyine turi nijoro, turi ntago burira cyane, turi nka 9:30. Ngiye kurangiriza umwaka mu rusengero, nshima Imana ku byahise, ndagize Imana n'ibindi bigiye kuza. Tubane rero tujyane ku rusengero, ariko ntabwo ngewe ndi bukeshe nyine ndi bugeze mu gitondo nka 7:30 ndahita ntaha. Ubwo rero kubera ari nijoro kandi hakonje, ngiye no kwambara, dore icyo nambaye no kukimeze ni kinini kugira ngo kize kunshyushya. Ngiye no gushyiraho umupira w'imbeho, imbeho nta hantu iri bumenere. Ndashyiraho umupira w'imbeho, noneho nitwaze n'isharupe. Imbeho nta hantu na hake iraza kumenera. Ndaba nshyushye nta mbeho ndaza kugira. Imbeho nta hantu na hamwe iri buze kumenera. Noneho ngiye kwambara n'amasogisi maremare. Ni ikanzu nambaye ni ndende igeze ku maguru. Numva amasaha ndi butahire 7:30 haraba hakonje cyane, ariko ibi ngibi biraza kumfasha, nta kibazo cy'imbeho ndi buze kugira. Twagiye rero gusenga. Muze kurangiza umwaka neza, mutangire n'undi neza, umwaka ubabere mwiza. Imana yaraturinze, itumye turangiza uyu mwaka turi amahoro, tukaba tugiye gutangira n'undi mwaka turi amahoro. Tuyisabe n'uyu mwaka wa 2024 tugiyemo izawuturindiremo, tuzawuboneremo umugisha, tuzagira ubuzima kuko kugira ubuzima nibwo bwa mbere. Ubwo rero tuzongera gusubira mu mwaka utaha, ariko turacyari hano, tugiye no kujyana ku rusengero. Aha rero twari tugeze ku rusengero, ariko twari twazindutse abantu bataraba benshi, ariko bagiye baza birangira intebe zose zuzuye. There's nothing else God has done
for us, yabaye mu ruhande rwacu. only being on our side. Ibitunyura mu biganza byose, The things which pass through our hands, ibitunyura mu maso, those that pass by our eyes, ibyo tunyura mu buzima bwa buri and munsi. the things we go through every day. Nishimye ry'Imana ku buzima It is bwacu. a great thanksgiving to Waba them. waranyuze mu byiza cyangwa bibi, Whether you have passed through bad things or shima Imana yawe. good, you give thanks to God. Hallelujah, hallelujah. Kuko hari ibyiza biri imbere yawe. For there are so many good things in front of you. Hallelujah. Ese ntiwakomera Imana amashyi? Hallelujah. Kuko ni Imana yo kwizerwa. For He is a faithful God. Hallelujah. Reka tujye mu Baroma ibice 15. Honoring God, appreciating God, lifting God, making declarations as per the word of God. In the book of Psalms 118 verse 17, I will not die, I will live. Hallelujah. So that I may proclaim the works of the Lord. Today we are going to declare, we are going to live for one purpose, to declare the works of God. Hallelujah. That is why you and me, we are alive to declare what the Lord has done. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Before we share the word for the remaining 18 minutes. How many minutes are remaining? Or what is your time? 18. Those 18 minutes, we want to be born by the new year. 1st of January. Why do you can sleep before the Lord? Amen. Murongo w'icyenda kuri be yaho aravuga ngo nzavuga ishimwe ryawe mu mahanga. I will talk of your praises in all nations. Hallelujah. Nzavuga ishimwe. Some are in the presence of cabaret. They call them cabaret here. But you are in the presence of the Lord. And in the presence of the Lord, there is fullness of joy. You start by receiving the joy of the Lord. Even before you cross the year, receive the joy of the Lord. May the Lord strengthen you even as we come to the new year. Hallelujah. You know, me have to be happy. Because for me to be a miracle. So I was coming from Kenya. Yesterday, I was in a flight. And the pilot tried to land in Rwanda, Kigali. It was a problem. Just started wondering, why did I leave Kenya? What is this? Again he tried. The flight did not accept to land. As the captain told us, now we are trying again. Imagine he never told us after trying again and even if it what will happen. So we were like, yeah. We were like swinging. That's the time I saw even there was nobody young. You know when there is a problem, all of us to look old. That's the time. Even them those who are taking care of their nails. There was no nail. What's wrong with you? Because you know what is going to happen. So we were there. Wondering God. Will I see in the year 2021?
2024 tuzabona umwaka wa 2024. The Bible told us. Birote bidegera tubwira. Now the way things are. Nguko ibintu bimeze ubu. We have to stay in the air. Tugomba kuguma mu kirere. We were someone staying in the air. Ari turaho mu kirere. Just waiting. Dutegereje. I don't know what you are waiting for. Sinzi icyo twadutegereje. But God, Imana. the God we serve. Imana dukorera. The God who has gathered us here. The God we trust. Imana twiringiye. The God we love. Imana twakunze. He is still the same God. Cyari Imana. Who does miracles. Ikora ibitangaza. So me I'm saying I'm here by way of a miracle. Cyane kuva mu ndano mu buryo bw'itangaza. If the Lord was not on our side. Witaka ta mu ruhande rwacu. Because the problem was beyond the captain. Ibibazo byari byarenze kapiteni. He came to a point of saying landing in Rwanda is not easy. Kugeza aho yavuze ngo kumanuka indege ikagera hasi mu Rwanda ntabwo bishoboka, ntabwo byoroshye. If you are in that flight, ibaze iyo uza kuba muri iyo ndege. If you were me, iyo wowe uza kuba and me I were you, nawe nkaba wowe, what would you have said? wowe nicyo wakabaye bavuze. That's the time you started now. Mungu. Ari tutaje kuvuga ngo mana nakitakaza. You even started. You start repenting the sins which are not there, the sins of even swearing. Ari je wihana ugatangira ukihana n'ibyaha cyo guhumurirwa gusa. Even started to think back, I repent. Ukabanga Imana n'icyo nahumuriwe nakihana. Ukihana icyaha cyose. And if you in that state, iyo ugeze muri ubu aho hantu rero, you know the things are not good. Ubizi ko ibintu atari byiza pe. But later on, ariko nyuma in the process, muri uwo mwanya, we started seeing some rights. Mwakoze kubana nanjye rero muri vlog y'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Ndabakunda mwese. Ciao ciao.